Amerika. Kaytadan geldim. Çayga geldim. Biroq orup kaptırmın. Avuşkam gelip kütüp aldı beni. Can you check with the Turkish restaurant if they're open? And Okay. how long? Almost the same, right? Because we ordered the same thing. Ya da orup kaptırmın. Mo Eritre mitsin ala gelgem. Emiden, Chicago'dan. Basını aytayım mı? Ha, bası. $23. 24. 25 kabar boş gerek. Налог менен. Уызда. Анан момдай айбес onu подругам ал dedi. Bu комплекс бuyakta бүт витаминдер бар. Bu кошерский. Эмне кылабыз эми? Америкада бүт эле ошолордуку да. Мына анам оке D3 эме кейп. Экиден да сөөктөрдүккен ушуну алдыртты подругам. Ушуну күндө иче турган болдум. Туугандар силерде да болсо ушундай витаминдерди алып ичкиле. 50ден ашкан подружкалар. Авушкам мени күтпөй кетип калды столовыйга. Аркасынан жөнөлдү. What are you eating? This is, you want to see this apartment? Yeah, sure, today. Hi Jackie, how are you? Bugün mындай жумуртка алып жедик. Картошка бакыда курулган, анан морекел овсяный каша окшойт. Мындай неме коюп коюштур бүгүн. Урунчак болчу, розовый и сары болот экен. И кофе. Авушкамдын жумушунан бери 3 комнат квартира берип атыптыр да. Эгер мейманканада тургуңар келбесе, эмеге көчкүлө депчи квартирага ошондон сыртынан эле көрүп келели деп атабыз. 130 квадрат метрдеби 3 комнат экен, билбейм. Ичин көрө алабызбы, көрө албайбызбы билбейм. Анын хозяйкасы келеби келбейби көрөбүз азыр. Морекиндей квартиралар окшойт. Ничего, вроде красиво, да? What was the address? 11219? Момдай квартиралар экен, момдай үйлөр экен. Биз ушундай турганбыз. Миссуриде тагыл ушундай болчу, тагыл ушундай. О, Жан, it's just like in Missouri. Huh? Look, this apartment's just like in Missouri. This apartment. So, we stay, so how much are we going to pay? $2,500 a month. $2,500 eken. Bir ayga tursak. And how much are we paying for that hotel? $30, I think, $240. $240? Yeah. What is the difference? $240 a day. That's like $1,600 a week. $1,600. $6,400 a month. 64? Oh, değil. Meymanxanabız $6,000. Huh? $6,000. $6,400 eken. Buyaq $2,500 bolot eken eger tura turgan bolsok. This looks cheap, right? What do you think? Hotel looks exclusive, right? Luxury, yeah. Отель аябай роскошный көрүнөт, бияк эме дешевый көрүнөт экен дейт Авушкам. I don't like this place. Авушкама жакпай жатат. Кыргыз. Say men кайындарымды жакшы көрөм. You said, I love my in-laws. Say, men silerdi tanıyım kaydan görsem da I can recognize wherever I can see you. You can recognize the Kyrgyz, right? Yeah. Say again. Men. Okay. One more. Men. Silerdi. Sea lime. Sinyam degen. Sinyam deyt. Sea lime. Ay
respect you. Okay. In a Молодец. quarter mile, turn right onto Lane Молодец. Road. Okay, let me consider it. Okay, sure. Мына. Бирок кыргызча сүйлөтө албай койдум. Ал мени өзүнүн тилинде сүйлөтө албай койду, көз болду. Эл аралык тилде, англис тилинде эле сүйлөйбүз. Blythe Avenue, then turn right. Моякта да момдай. What is this grand living? Are these apartments or what? I think these are already level Lakewood Turn Ranch. right, Huh? then your destination will be Independent on the left. something. Биз деген Алжи деген магазинге келе жатабыз. Бул деген Америкадагы арзан дүкөндөрдүн бири. Your destination is on the left. Бул деген немецкий магазин. Немистердин магазини, немецкий. Мына Мореки Алжи деген магазин. Между прочим, Америкада жашагандар анан арзан магазин, анан кымбат магазин дебей, мына ушундай арзан магазиндерден соода кылганды үйрөнүш керек. Биз деген акчабыз тартыш болгондуктан эмес, Кудайга шүгүр, жакшы эле достаткыда жашайбыз. Но тем не менее, биз деген ушундай магазинден келип дагы соода кылабыз. What are we going to buy here? Do we need a Jan? Do we need a card? No? We don't have the money. You don't have change. Sayız alayın. Ya mana sayız. Sayız alayın. Sayız koldonom men. Көп koldonom. Oldu. Kalgan bar ile bar. Gittik. Limonum var. Limon alayım bir ya. Bu magazinge de kaçan gelmeliyim. Limon alayım. Bu da narzan magazin. Yeah, coming. I also got lemon. Enough? Yeah, enough. We have, oh, you don't have garlic at all. I got ginger. Yeah, you don't We have have garlic. some garlic. You want garlic? Let me see. Emi apkelçi date. Garlic then chestnut. Chestnut is değil ya. Chestnut is değil. Chestnut. Amana. Onda herhalde 1.89 dolar. Болду, жетет мо, бирөөнүн алайын. Бул Кыргызстан эмес. Всё, ребята. Домой поехали. Üşüp кеттим, аябай суук бермечи. Мына кондиционерди өлтүрүп жагышат. Бияк бош. Эл жок. Эл жоктуктан биякта кассирлерди отурбайт мына. Даже биякка эмен отургузуп коюптур, карагыла. Ой, карактоола. Ушант болсун. Эмне үчүн ушундай сервис бул Алжи магазинде? Эмне үчүн өзүң ошол 15 доллар, 15 центти төлөп өзүң ошондой эмгек кылып желешканы алышың керек, э? Мисалы башка магазинде андай эмес, там Америкада. Булар деген лишний акча кетирбей, ошого кетирген акчаны андан көрөк элге, ошо жалдап иштеткен элге берели деген мааниде We да. have this bag. We could use Yeah, we can use it. Ошондой эме да, туугандар. Биякта тем более немецкий магазин болуп аткандай, всё предусмотрено. We need to go left. Келмин таштап кетели дейт. Шоколадты кантип таштатам? Азыр барып жейбиз муну, бул ушундай сонун кыздар, кто в Америке живет, Алжидан барып Морекил. Шоу геттин дейм, эмне дейт? Кто на немецком умеет читать? Ушуну алып жегиле, ребята. И тейсонун тимеле во рту тает этот шоколад. Что, ребята, карабайсыңарбы биздин гостиница, а? compared to this one, Yeah. these are garbage. О, биздин гостиница намного лучше, жанакы көрсөткөн эме. Карабачы, машина дагы аз өтө. Ичи сонун мына азыр көрөсүңөр, мурунку видеолорумда деле көрсөткөм. Сонун. Андан көрө биякта эле тура берели, ойсоктобой. Көрүңөрбү мына кандай сонун. Мына биякта элдер келип атат, кетип атат. Мына кандай сонун. Тигил столовыйябыз мына. Тамак даярдабайм.
каалаган маалда келип бияктан кофе ичсе болот мына. Постоянно бар биякта.